gaafii bareedaadha dubartiidha wal barannee itti bilbilee natti bilbiltee waliin haasoynee wal fuunaa waliin jennee jedhe kana biraa miti viidiyoon bilbilee fi jedhe bira tare isinillee viidiyoo jalaa kaaftee jechuu akka inni jedhutti shari'aan islaamaa tuni obboleewwan kennaa shari'aa islaamaa jechuun waan akkaan filatamaati waan akkaan jaalatamaati shari'aan islaamaa dubartii takka namni tokko dubartii takka hin fuudha yoo jedhe laallatu hayyama isaa goote jecha laallatu hayyama isaa goote akkaataa itti laallatullee karaa goote suuraa laaluu miti suuraa itti ergite viidiyoon isii laaluu miti jawwaalli kuni wal dhabaa yookaa gurraattima yookaa diimessaa yookaa asirraa waa qabdu qulqulleessee itti mul'isaa suuraan dhiqamee gadi dhiifamaa isinii galaa miti mucattii yookaa nama hiriyaa yookaa isaa taatu yookaa ta isaa oliituu taatu suuraa dhiixee moonaalizaa mucattii waggaa 15 fakkaattee itti ergiti gaafa inni khalaas osoo isii takka hin argin yookaa fira isii obboleessa haa tahu eessumaa fi haadha abbaa isii biratti dhaqee laallatin suurama akkanatti ilaalee mucattiin suuraa dhiixee waan biraa fakkaattee mikiyaaja ka jedhan kana jalarraa haga gubbaatti dibattee asii suuraa itti ergiti mucaan maashaallah tabaarakallah tuni moomina ajaa'ibaati abbootan rabbi matunaa hire jedhee alaaxuulii warratti dawwalata jecha ni kaasii dhadheedhaan gaafa isiin bira geettu isiin ta biraati olii gadi deemee soqaa nama wallaahi waan akkasii mudate beekan nama wanni akkasii mudate nikaa hidhatee waa guutuu fixee wayta mucattii xalaba baase inni xalaba baase osoo xalabaan baasin nikaa hidhate nama sheekaatillee nikaa hidhatee wayta inni dhaqu olii gadi deemee soqa isiin biruma dhaabatte maaliif ta inni suura irratti argeefi ta inni qaamaan bira gahee arge moomina ta biraati baay'ee garaagarummaa qabdi jecha kanaaf shari'aa islaamaa keessatti waan shari'aan hayyamte keessa akka ammootuu fuudhaa heerumni kuni daddafeetiniin hin diigamnerraa inni asaasiin inni hundeen jecha inni hundeen abbaa warraa haadha manaa san osoo hin fuuneen duratti laallachu رسول كنا مال جدًا إذا خطب أحدكم المرأة جدًا تكون كيسا دبرتي تكيو دبتيت ننجد فإن استطاع أن ينظر إليها بما يدعو إلى زواجها وأن أموتو فورو تئسي جيسا أكا إني إسي فوروف وأن أموتو إسا برباتشسا دبرتي سنر لالوك أبا فليفعل جدًا فليفعل هذا لغو جدًا لالتشون برباتشسا يتشا صحابات كل قاف تقول دبرتي وهي كرتين نان لالتي جدًا أنا نظرت إليها جدًا الرسول قال لا لك هلال لنين أجر رجلين قال لالتنا كم تفوت واني جروان تاتيب اذهب فانظر إليها جدًا جاء رسول ديمتني لالتي فودو قبضة دبرتين سوانس بيخو قبضًا إيرتوكو ها إسلالتو ويت إسلالتو سلالت إيمان أدات كسيام كوني شيبكيسي خرا إسان بين كون كأدتي بكنامي تكنجرتي والله أنا سبر بادا سفورو هدا أنجرو سبر بادا كوت تجري كأدمانتي سيامو كوني شيء متوتي شيء طروري خرا إسان بين كد يو أبولي سكابات عندك تامي يو كأسوما كأسيك أباد يو كأبيتو يو أسجراتي nama ammootu namni kuni yoo dhufeena laallate hamtuu wahiituu narraan hin gahu jechaa itti abdattu biratti dhufeesi haa laallatu sigalaa miti taani ammootu ati itti dhaqiitiniin na laalladhu jechaan waan biraati kuni waan biraati kakkanaa kanaani keessan jiru ittiin kalaa'in kanatti jecha warri dhiiraallee akkasuma ammallee dubartiin suuraa qofa itti ergitee suuraa qofa itti ergitee suuraan na fuudhiin jedhiin hin ta'u jireenya ijaarataa jirta akkasin nikaa sidhatee gaafa ati bira geettu yookaan ji'a 2 ji'a 3 sitti taphatee eegasii booda sin barbaadu sin jedhe ka dhiiraallee akkasuma suuraa bareechisee ka gurraachaallee suuraa adii godhee ka magaalaallee suuraa ammootu qajeelatti addeessee kun mataa ufii kanarra iyyuu waan kun amma jira fotoon kawannii kun jecha fotoogiraafni kan ammoo foorjiinni kun jira namticha mataan molullee rifeensa irra kaaheetiniin akkasitti itti ergee
yookaan ka gabaabaallee maashaallah kun abboo gabaabaa miti dheeraa jaarsa kiyyattee wayita isiin daytu warri gabaabaallee waan isin ajabsiisu waan an ofii beekurra suuraa akkanat taa'ee jalaa ol kaasa jawwaala bar dhugama akkanat dhaabateen kaasu jala kanaa ol kaasee samii kana gaa mucaan jecha laa ilaaha illallah abboo kun dheeraadhaan jaaladhaa itti dubartiin nama dheeraa ni jaalatti uumama jechaadha kun uumama dubartiiti kanaaf suuraa jalaa ol kaasee itti ergaa isiin illee jalanaa ol kaaftee itti ergitii dheertuudha wayita bira dhuftu mucattiin lafa jala jirti inni lafa jala jira egasii booda waan biraatti argame jecha kanaaf osoo kun hin dhufne dursaatinii wallaalladhaa laalumsa ammoo shari'aan kasii hayyamte nama fira isii biratti laalladhu jireenya keetiif sii bareedaadha jecha rasuulluu laallatanii fuudhan sidhiisiiti rasuulluu laallatanii fuudhan jalarraa haga gubbaatti laallatan fanadara ilayha jalarraa haga gubbaatti laallatanii rasuulli mucattii itti dhuftee na fuudhi inni wahabtu laka nafsii jettee rasuulaan ufsii kennee jennaaniin fasacada annadara wasawwaba fiha miilarraa kaasee mucattii haga jalaa haga gubbaatti laale rasuulli san booda maal godharree ima cal'isan mooraalii isiillee cabsine lakkinaan taane hin jenneeni ima cal'isan ittiin kennine jecha ra'ii ittiin kennine yaada ittiin kennine ima cal'isan kanaaf laallachuun barbaachisaadha wayta laallatu ammoo obboleessa isii biratti warra isii biratti laalladhu bakki ammootu laaluun sii barbaachisu waan silaa obboleessi isii laaluu barbaadu waan silaa obboleessi isii irraa argu laalladhu fuula isii laalii harka ammootu isii laalii morma waan akkana laaluu ni dandeette jecha dubartii ammootu gaarii qaama dubartii qaamni isii bareeda harkumarraallee hin beekanii jedhan fuulallee isiin illee wayta inni laallatu kana mikiyaajaa fi maaliin fuula kana booyaa gootee boborreessitee akka itti achi hin baane uumamuma akkuma rabbi achi si uume kanaan qulqullummaan tun itti achi bayyite akkasii si laallatu tana dhugaan jirtu jecha hidhii qalliftee nyaara dabaltee kana as dibattee achi gootee sun gaafa itti heerumte akkasitti si itti tottolchii fi gaafa ammootu inni si laallatuu dhufu san ani akkuma uumaa akkuma rabbi si uumetti itti mul'atu jireenyi namaa hedduun kanaan diigamaara suuraan laaltanii dubartiillee fuudhina isinillee dhiira suuraan laaltanii ittiin herumina meeqa kami dubartiin wallaahi dubartii meeqa wayta isiin bira geettu kun yookaan hin okkola ka dhiiraa kun suuraan yookaan dhaabatee itti ergaa waan akkasii jira wallaahi wayta isiin bira geettu ni kaadhatee hin okkola inni deemuyyuu hin danda'u kanaaf eeggadha eega herumanii jireenya diiguun ulfaataadha isiniin jedha bobborran ilmaan ayyaa yaa galaana jiru ka jedhu namni imoo keessa jiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أندرتي بجراتني إنجز وربادا تكو أسرة غافي وهي كبا. غافدو. غافين كي يما فكانجرو بيا سودر بيا كنا كيس جرا. أكسما موتينو أبوليس كي يتو كلين بكمانجرو كنا جرا تودا. هيا. garuu yeroo baay'ee wanti fira targu tokko haala salaata irratti yeroo baay'ee salaata kana yeroo salaatutti hin jarjarsaa yeroo ni kana jarjartu irratti yaa obboleessa kiyyaa salaata jarjartini salaata kana ammoo tuutuma salaatii yoo guddate daqiiqaa shanti fudhataa sanii yonkuu jireenyi yeroo baay'ee hin gogaa jechaan jedhuun kanarratti garuu inni kun yeroo sanneefeeshi jedhetumaan fudhataa yeroo lammaffaa bakkuma san jiraa jechuudha. Haya. amma ammootiin osoma akkasumatti jiruyyuu wanta haaraya waan addaa takka isarratti argee wanti haaraynan isarratti arge kun maa inni hajjii tarte tana obboleessi kiyya kun deemee hajjii godheetiin hin deebi'e. Tole. amma ammootu egaa hajjii godheetiin hin deebi'e kana salaata irratti nuti namni hedduun mana tokko keessa waliin jiraannaa mana tokko keessa bakka hojii waliin galla. Haya. Yoo akka carraa ta'e anayyuu haa ta'u nama biraatiyyuu haa ta'u salaata nama tokko waliin hidhaddee yoo kan salaataa jiru taate. Haya. Obboleessi kiyya kun yoo haala tarii wayitaan salaata jalqabdu san yoo haalallee jiraate ammootinuu manuma keessayyuu jiraateen jedhe yeroo ol ka'eetiin nuti hidhachuuf deemu kana. Achi taree nama natti aanee gara mirgaatiin jiru kanatti hidhachuu osoo hin taane. garuma bitaatiin anumatti hidhatee nama bira dhaabatee salaata.
isin nama sadihi nuti nama sadii kana keessa nama sadii yoo haa ta'u afurii haa ta'u. haya Garuu inni achi taree gara bitaatitti gara mirgaatitti yookaan nama natti aanee anatti hidhate sanitti hidhateetiniin xiqqollee ta'anii quba kiyya duratti siifee luka kiyya duratti siifee akka imaamaatitti dhaabbachuu osoo hin taane inni maal godhaa dhufee garuma bitaa kanaan anumatti hidhatee anumatti salaataa jechuudha. achin baatu ree ati wayta inni dhufee sidhate ati duratti achin baatu Ani haa bayyuu baaduu kalaafin walumaa galatti akkuma dhufeen anumatti hidhata yookaan illee tarii duratti bayyuuf bootaan hin jirtu yoo ta'e bootaan wanta dhibboo yookaan waan xiqqoo yoo taate inni walumaa galatti maa inni gara silaa nama na duuba natti achi aanu gara mirgaa sanitti achi tareetiniin ifatti hin hidhatu. Rakkoon isaa maa inni dhufeetumaan garuma bitaa kanaan natti dhaabataa jechuudha anumatti hidhata dhaabateetumaan. haya Asirratti illee obboleessa kiyyaati dubartii miti wanti kun garuu an akka dhagayetti kollee taatu dubartii mana fakkaate mirgatti hidhachuun haatammooti ilmoo dhiiraati. Salaan akkana salaatamuun kun sirrii miti lachi waan akkanaa kanan godhin yoo an jedhu nurra karaatee naan jedha. Garuu asirratti wanti anallee gaafina ta'e tokko jechuudha. haya Maaliif yeroo baay'ee inni waa'ee fatwaa fa'aarratti ustaazota hedduu hin dhageeffataa tarii ammoo akkasuma yookaan ajji kanas deemeetiniin deebi'ee sila warri fatwaa godhu kun ilmoon dhiiraa kunillee gara kallatti hundaanii hidhachuun hin danda'ama. Hadiisa jedhutu jira moo lachi ammoo tinuu tarii gara erga ajji godheetiin hin jedhe garafitti waa barateetiin hin deebi'e moo akkamii ka jedhu wanti kun gaafina kanaaf isin gaafachuu barbaada. haya inshallah dhageeffadha ati walloodha Ani baale. haya haasoni kee wanni fakkaata tokkoffaa gaafiin kee obboleessa kee gaafiin duraa ka inni gaafate obboleessi kiyya kuni wayta salaatu salaata dhageeffadhu obboleessi kiyya kuni wayta salaatu salaata jirjirsaa salaata kimbil godhaa suuta salaati yoo an jedhuun tolen jedhuu jedhe wanni akkanaa kuni zamana rasuulaa keessa alayhi afdalu salaati wa azka tasliim argameetiniin jira namni wahii masjida dhufeetumaan salaata daddafeetiniin salaata jecha daddafee salaata namni hedduun alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd waan inni jedhu ka irraa hin beeyne jirjirsee nama akkasi salaatu jira hedduun nama hattan wayta nama jilba qabatutti yoo dhufe hedduun nama sila salaata awwala hidhachuu qaba allahu akbar jedhee takbiiraa ihraamaa san booda eegasi allahu akbar jedhee jilba qabata akkam godharee namni hedduu amma wayta imaamuma salaatuyyuu itti dhufe fiigaa dhufee alaa daddafee allahu akbar jedhee takkitti maan gadi tara jecha takkitti maan gadi jilba qabata tami amma tuni takbiiraa ihraamaa san immoo takbiiraa intiqaalaa ta silaa dhaabatarraa kara jilbaa qabatani moo taminni tuni walii yoo takbiiraa intiqaalaa taate namtichi salaatattuun seenne jecha takbiiraa ihraamaa inuu hin jenne jecha kanaaf namtichi sun salaata jirjirseenaan rasuulli maal godhan ka duraan salaate san deebisin jenneen waytuma arganii namtichi kun salaata ni jirjirsaa seeraan rukuu'a guutee sujuuda guutee seeraan salaataa hin jiru jecha wayta argan wayta inni salaamu alaykum jedhe salli fa innaka lam tusalli jedhaniin ammallee salaatiitti deebi'i atiin salaannee jedhaniin ammas namtichi ol ka'ee salaate akkasumatti barate salli fa innaka lam tusalli jedhaniin ammas salaati ammallee atiin salaannee jedhaniin wayta ammas namtichi itti deebi'e akkuma awwalaa sanis salaannaan ni barsiisa rasuulli salaanni akkanatti hin salaatamtu salaanni seeraan salaatamti salaata ariifachiisuun hin barbaachisu rukuu'a isii guutanii sujuuda isii guutanii waan qara'amu guutaniitiin akkasitti seeraan salaatan malee salaata jirjirsuun hin tahu jecha salaata jirjirsuun hin tahu nama garii salaanni ka haganuma irraa fuudhamtu jira rasuulli garii ka ammootu xiqqishu irraa ol fuudhamtutu jira jedhan garii ammootu ka maramtee isatti deebitutu jira jedhan ka salaanni sun irraa hin qeebalamne takkallee jecha wayta salaatan قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاة سنكيسة هكذا ديتنين وفي اللي قد أبا ربي يادتا جنة يادتا عذاب أفدر فدا أكست أموت صلاة برباتشس على ججو صلاة جرجرسون هم برباتشسو نم هدو أنا مسجد تسني أرقا ويتدوبان صلاة ويتأني مالك يوم الدين جلو نمتجك آتا جلبك أبتي أترى الدبي ويتأتي سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد إني سجود أبو أكم قد أمس نمني هدو صلاة كيستي ويتسمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد سلا بوتان اتجرا دابتي جتيجا إني ربنا ولك الحمد ويتكم جدا ويتكر سجودا قدامه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ويتسجودا قد يبقوا جد جد الله أكبر يموت ويتجد قاتل باللفتك أكسي متوبولي وانكين صلاني ترتيبا صلاة مقبل ربي قرآن كان قوتو كيستي ويتدبتو وأقيموا الصلاة جدا شوف صلاة آبا جدا آب وچامان أكاتا إسين اتقول أمتسان صلاة جدا رسول صلوا كما رأيتموني أصلي جدا أكا أنا صلاة أغر تنتي صلاة جدا جدا صلاة جرجرسون هم برباكسو سيران صلاة مقبدي غافين إسا تككنا أبوليسا كيسان اتهميني غورسيني صلاة أكنا تهن صلاة تجريني أكا إن موتو صلاة قدابيتني صلاة جسو غرون برباكسا نما أكسي صلاة جرجرسو موتو اتهدتني صلاة انتو غافين إسا لما فان أبوليسي كي يكوني وفيتني جهما بتا جهما إمام تكر آباتو كانان آبتا جد كوني دوغنغورا قابيتني كرم إرغا ديبس nama hin beeyne yoo taate achiin dhaabatu qabdeetiniin kara mirgaa deebifta jecha yoo nama lama sadi taate dura baateetiniin ammootu salaachifta maaliif jennaan innamaa jucila al-imaamu liyutamma bihi ila rasuuli alayhi afdalu salaati wa azka tasliim imaamni wanni karaa godhameef itti hidhatameetiniin haa salaatamuufi jedhan inni kun imaama xayyib kuni asiin isa bitaan dhaabate kamtu imaam وإذا صلاة كان إمام هردفتين صلاة برباتيسا وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا إن الله أكبر جل الله أكبر بودان جت إمام بودان سي كلامتي وإذا إن أما اللي جلب قبتين إنجر إسا بودان جلب قبت إمام أنو والبير جلب قبت إيجا إمام تيجي جلب قبتي أتلي أتي أموتو الكاتين جلب قبتي أكاسي بارك الله فيكم ولا تركعوا حتى يركع إلى الرسول حق إمامني جلبا قبتت جلبا قبتنا حق إمامني سجودا بؤت سجودا بؤنا جلاني تنين الرادو غني أكاسيت أموتو وسرسهم برباكسا بارك الله فيكم إن شاء الله هلا فك المكيف يا حر ألو أيوة مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا جاهلين كبار رمو غافي برتي مقا إذا مرو جري ساتو سلامي فريق سنتني أجا تدي أحكتا يو برباكي كتي مفتا جدي بريدة جدي إن شاء الله محمد عليه الصلاة والسلام إلما عبد الله إلما عبد المطلب إلما هاشم إلما عبد المناف إلما حسين إلما قيام الممالية إيه الممالية تمام ابن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد المناف ابن حسين بريدة إن شاء الله بارك الله فيك حق سديم وأفورين ويمتجرته جزاك الله خير إن شاء الله والفاتو تي خرجا فيك يستفوف قافين كياني جلسها عما فكينا في واي رمضان الرأي واي رمضان عما فكينا في نمتكو تراوية ثلاثة هيا يرو تراوية ثلاثة كنا في نمتكو فكينا في أنفان صلاة وكا موت يونا موت موجين الله هذا أيوة ثلاثة تراوية أنا فكينا في ركعة لما صلاتي بودساني تشهد وصوتين من دلوقتي ولمت أخير فكينا في ركعة أفر صلاة أقل دندامة التحيات صنتائمو التحيات مرة تتاي ركعة عرفان مرة تتاي ركعة عرفان مرة تتاي أيوة ركعة عرفان مرة تتاي أما سيبيت سلامة مغتي أما اللي قسمت سيبيت ركعة عرفان مرة تسلاتي ركعة عفر يرو تقوتي عفر سيرو تقوتي سدي يرو لمتي أما اللي ستم بوداي شورة تودريدا يرو تقوتي شورة ولمغلت ركعة عفر تقويني يرو مسديد فكنا من مولي تقوتي بارك الله فيك قافي بريدة أول ما قلت إن ركعة كرة تقوتنا سلام صديق فان صلاتيك بريدة قافين كي بريدة إن شاء الله دقي فرد قافين أبو ليس كينا كم رقي تنكنا نمني صلاة هالكني ويتصلاة صلاة ليلي ركعة أفر ولت الآبي صلاة أكما زهريت ويتنو التحيات تكأفتا التحيات أما أفرت تاجتها أما زهري التحيات لما تتامتي ولت أبديت ما يرو أفر ركعة أفري صلاة التحيات أمرت تيتا سلام بافد أما سخاتي ركعة أفري صلاة التحيات أمرت بافد
ركعة سدي كيسة سلام لما قف بافة جيتشا أكاسيتي هنتها مو هنتها جده نتها ركنة تكلين قبو ركنة تكلين قبو ركنة تكلين قبو قرو أكا صلاة زهري سنتي ركعة التحيات لمن تيتو أكاسي ولد دابي صلاة يوتي ركعة لما صلاة التحيات تيتي والخاتي لمن صلاة يو التحيات تيتي أجمان سلام بافت يو التحيات انتاي ولد دابي أفر صلاة يوجدتي التحيات أما قفرتي تيتي تكتي أمارتي تيتي صلاة وتري اللي وتري ركعة سديه اللي ولدت أبدي صلاة هندنديتا سلامة توكيتش قفان سلامة توكيتش قفان ولدت أبدي صلاة هندنديتا أكا مغربا التحيات دراهن تيتو مالي مغربنا التحيات لما قبامتي صلاة هالكني ركعة سدي ولدت أبدي صلاة يو كبر بادوتاتي سلام ما توكو قفا بافتا سلامة أماسا قفا التحيات أماسا قفا تيتيتش جدوتي هنتيتو بارك الله فيك Gaafii tokko dabalachuu fedhanii hojii. Dabaladhu. Gaafiin kun ammoo gaafii amma silaa yeroo kanatti gaafii namoonni hedduullee gaafatanii mungkin gaafiin kun gaafii gaafatamillee deebi'uu danda'u namni akkuma gartanii haarawa dhufuun gaafima dabalillee gaafachuu danda'a. Anamma waan tokko na dhibee fakkeenyaaf nam tokko jechuudha silaa yeroo kanatti gaafiin kunillee baay'ee barbaachisanatti hin fakkaanne dhiinillee ji'a ramadaana ta'uu wajjin gaafiin kun fakkeenyaaf amma nama tokkotu iyyuu gartanii dubartii wayii fuudhee dubartii fuudhe sana gartanii osoo hin fuudhin duratti nikaahan duratti gartee namni kun gartanii walitti makaman jechuudha yookaan walitti dabalaman. Walitti dabalamanii erga kaanii ammoo iyyuu sana booda osuma waan takkallee jedhini akkuma walitti dabalamaniin ani garuu nama saniifis walitti dhiyeenya qabnaa wajjin haasoinaa yeroo an dhagahutti namni kun nikaa hidhachuudhaaf osoo fakkeenyaaf baatiin lama baatiin sadii yookaan kan hin gahin baatii tokko gaafa baatii tokko nikeenni isaa hidhame jechuudha. Ani erguma inni nikaa hidhachuudhaaf waan hunda xumuree jedhe natti himee jennaan inni anillee natti obboleessii jedhe beekumsa guddaallee hin qabu wanti kun hin barbaachisu yookaan immoo wanti kun baatii sadii kana galtanii iddaa sadii eeggachuun si barbaachisuun oolu jedhee falmee anis hedduu wal falmee booda immoo lakkii kanaanis itti gaafadheellee naan jedhee sana booda achumaan baatima tokko qofa baatii tokko immoo iddaan itti dhufee jira naan jedhe. Kun iddaa miti kun achumaan nikaa hidhatee ani gaafatanillee gartee ammoo beekumsa guddaallee gaafachuu osoo hin taane shakkirraayin ammoo ani wanni kun intalatti hin fakkaanne siif gaafadha anillee gama kiyyaaniin qulqulleeffadha anis waan naan galinii garuu immoo nikaa hidhachuu qabdu dhibbaan dhibbatti jedheeni itti himee jennaan didee achumaan nikaa hidhate. Inshaallah dhageeffadhu. Inni kennu kun sahiha moo sahiha miti waan yookaan. Dhageeffadhu inshaallah gaafiin obboleessa kennaa walumaa galatti nama tokkotu dubartii takka nikaaha tahidachuu hedu tana osoo nikaahan hidhatin dura waliin rafee wal qunnamtii godhaniin jecha namni tokko dubartii takka osoo nikaaha isiin godhatin yoo ka waliin rafu taate ulamaa islaamaa irraa warruma gonkumattuu isii san fuudhuu hin qabu karaa isiituu bahuu hin qabu walittin heerumanii warra jedhu jira garuu jechi bareenni jarri lamaan suni tawbaa yoo deebi'an isiin illee tawbaa deebitee إن اللي كرا ربي تدبئ بديد لجن سنيف يا ربي نو أرى مجدني كرا ربي يودي بأن سنبودا وللرايو تران جاء لما سديو وجان تران مالي في جاء لما سديه كنوني وجان تران في جنان لبراءة الرحم جدا رحمني إسي قدام السان إسي قنمتي جري لما والقرآن سن الرا قل لا تهمو هنتاني ويتسقراك ستي واحفا جتشو كنا بيكو راف جاء لما سدي وجان ترون برباتي سادا جاء توقتي ممكن دوبرتي غري قدامي سايسي كيساتي واهفا مهنفنين هم بيسيس وان تاتيب جاء لما سديتا موتو هم بيسيسا سنبودا غران اسي قل لا يوته نكاح موتو اكاسيتي قر اچو دندها جيچو بارك الله فيك وبلي سكينا ان شاء الله tokkotti fakkeenya iddaan tokko jiru feenaan jedhe iddaan tokko jiru fee erga jedhe nikaa hidhatee jirani nikeen isaa kun qulqulluudha moo qulqulluu miti yookaan nikaa gartee baafilaati moo nikaa ammoo gartanii nagaan nikeen kun والله وسو إر دي بي إيه هدته غاريدا وسو إر دي بي إيه هدته بريدا بارك الله فيك إر دي بي هدتو وما وان با إيه سجين كون قبو أبا إسيتي أبا إساتي نما سدي أفولين تاني منومتي نكاح قد وفين دندهن أكنا جي على ما سدي يجري وجان تورتيتا وان با إيه نما تنقاتي مت
والله وأنا دلوقتي إن شاء الله بارك الله فيكم يو نافع جم تنقافي تكون دولة يوكان الموت يو ربي بركاتني هذا إن شاء الله ربي مرادتني هذا آمين آمين نجح إن شاء الله نابروتي جراكننا أيه هلو محمد أنا جد أما كان محمد أنا بينجر محمد تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كم جرتا؟ بريدة والله قالت ربي قافين كي يواي فطري الراي هيا فطري نما الراباس نما واجب توقو جرمو نما ركتا توقو الراباس دندان بريدة قافي بريدة بلسكية فطري نما الراباس واجب نما تتهجر مو نما ركتا توقو فطري الراباس ندن دهما جت قافتي dhageeffadhu tole طيب waan isinii galuu qabu fixriin namni irraa baasuun sirratti waajibaa ni jira eenyu suni ujoollee tee haadha manaa tee fixrii irraa baasuun jaartii teetii fi ujoollee teetirraa sirratti dirqama jecha gaafa kam dirqama sirratti taha yoo waan nyaattu qabaatte xiqqaattee waan halkanii fi guyyaa tokko waan guyyaa tokko nyaattu yoo manaa ka qabaattu taate fixrii san baaftee ila takas fixrii san baaftee waan nyaattu yoo qabaatte waan guyyaa tokko lama nyaattu yoo qabaatte fixrii san ni baaftaa jecha namni dirqamaan irraa baaftu ammootu haadha manaa ta'e ijoollee teeti haati abbeetirraas ni baafta yoo qabaatte rakkinnan qabu kanaan alatti indagaamaami kanaan alatti obboleessarraa obboleettirraa ilma adeeraarraa ilma wasiilaarraa waa hin qabu jedhanii fixrii irraa baasuun kuni hin ta'u jecha kuni hin ta'u maaliif fixriin tuni wanni zakaa badanaati zakaa qaama si qabattu jecha akkuma salaanni qaama kee qabattu salaanni namni biroo sirraa salaatuu hin dandeenye zakaa fixrii tanas yoo qabaatte simatu ofirraa baasa yoo hin qabaatin rabbi liqeeffadhuutiniin haqa namaa ofirraa liqaa fuudhiitiin deyni namarraa fuudhii ofirraa baasiin hin jedhu qabaattu ofirraa baafta yoo ammootu hin qabaatin ni dhiiftaa jecha namni ati kennituuf ammootu miskiinaa kennite miskiina rabbi qur'aana keessatti dubbate jahan saddeettan sanii kennita innama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم جدي نما سديت ربي دبته مسكينة نما هيسا نما كرا أمانتا إسلاما رفيتين جدي نما كرا ربي كيسة دينا براتوف أوليغا دي ديمو كناب كنن جتشارا موتو إسيتن naadebe jira galatoma kanneen nala irraa baasuu hin danda'amu jechu malee sihii fayyaa qabu arabni narraa haa baaftu maali wanni akkasiin ta'u مالي ونتني أكون بيتا زكاة الفطر طهرة للصائم يا الرسول كان صلوات ربي وسلامه عليه نما صلاة سن بدي إساء سراد إيد دوغنغورا إني أموتو صوما كيسا إرى أرغميتي نينجري حاجة تكو أموتو بكسام بوتي وان تاتي أبما نفر راباسو تبرباجيسا هما فيد أيو هلو الو هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته gaafin gabaabsaadha. Gaafadhu. Soomana keessa fayyadamsuun akkamiin ilaalamee gartee ni danda'amu hin danda'amu. Soomana keessa maaliidha? Hancufa hancufuun. Hancufa. Hancuufni soomana keessa maal taateetti? Liqimsuuf akkamitti ilaalama gartee ni danda'amu hin danda'amu gartee soomana ni balleessu ballee warra ijaa kana jechuun warra budaa jedhamu gartee fuudhuu shari'aa fuudhu fagartee dhalaa isaanii akkamitti ilaala shari'aan isaanii shari'aa waan kana. Warra budaa qabu jettaa? Warra jannama biruu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf shari'aan akkamitti ilaala warri akka aadaatti gartee waan naddan dhalaa akkasii hin fuudhin hamaa beekanii beekta akkasitti irraa dubbata abbootii keenya gaa dhageenyu irraahi. Yaa dhageeffadhu tole. Okay. Tokkoffaa obboleessi keenya kan irraa gaafate hancufa liqimsuun soomana hin cabsamoo hin cabsuu jedhee hancufa liqimsuun soomana hin cabsu. Hancufa osoo liqimsine taa'uun hin danda'amu tasuma mustahiil waan hin danda'amne hancufa osoo liqimsine
haga amma isiniin haasa'u kana keessatti meeqa liqimsan ati haga teettu kanatti meeqa liqimsiti hancufa jecha hancufaaf hakkee wajjaan baafadha hancufaa fi hakkee wajjaan baafadha hakkee yoo taate ofirraa gadi tufi hakkee silaa way namni way liqimsaan liqimsu bar ofirraa gadi tufi jecha hakkeen maa sunuu soomana hin cabsitu hakkeen maa sunuu soomana hin cabsitu yoo tasa si harkaa ka liqimsamtu taate sanii achitti hancufni tasumallee soomana hin cabsitu tasumallee jecha maaliif hin danda'amu waan taateef jireenyi ilma namaa lammaffaa ka inni gaafatu dubartii budaa qabdu takka yookaan dubartii budaa qabdu takka fuudhuun hin tahamoo hin tahuu jedhe dubartii budaa qabdu ta ijaan ammootu budaa hin beeytanii miti dubartii budaa qabdu fuudhuun hin tahamoo hin tahuu jedhee akka shari'aatti wanni dhoggaa wahiitu hin jiru yoo fuute wanni dhoggaa wahiitu hin jiru dawaan ammootu dubartii budaa nama nyaattu amma nama kenna sodaata malee dubartiin budaa qabdu nama ijaan nyaatte san waan ijaan nyaatte san daddaftee yookaan harka dhiqattee bobaa kanafaa akkana yookaan rifeensa bakka xiqqishu qaamni wanni jedhu kana dhiqattee nama sanitti yoo naqan wallaahi waytuma san gadi dhiisedha waytuma san ijji isii xuuce suni waytuma san gadi dhiifti namni kenna amma jaartiin tuni budaa qabdii jecha osomaa beeku abboo mucaa kiyyatti naa tuttufiin jedhuun yookaan himee xiqqishu harka dhiqadhu waddaadhu naa kenniin jedhuun hin saalfata budama qabdii sanuu ol baasanii dubbatan jecha barbaachisaa miti kuni waan rabbi namarra kaa'u jaalattee ofirra hin kenne waan taateef alcaynu haqqun jedhan rasuulli keenya salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi ijji ammootu haqaa jedhan ijji haqa jedhan kanaaf namni waytawaashakku namni martuu budaa tana ima qaba beeka namni martuu ima qaba tuun budaa nama nyaattu jira kun waan garii akkanumatti wayta waan tokko agarte qul maashaa allah jechuun barbaachisa waan tokko yoo sitti tole nama haa tayu mana haa tayu farda haa tayu makiinaa haa tayu waan sitti tolu tokko yoo agarte qul maashaa allah tabaarakallah khalaas dhumatteetiin hin jirti wanni budaa wahiitu hin jirtu jecha nama wahiitu ijoollee mateenna arabni tun amma yoo waa jettu xiqqishuma yoo waan akkanaatun qul maashaa allah isin jetti yoo mati waan haganaa lafaa ol fuutellee kuni waan akkamii yoo tettun qul maashaa allah isin jette homa xiqqoo guddoofillee maashaa allah jedhi isin jette namni kennan beeytanii mitiiree budaa qabdana seetamu maashaa allah akkam maal godhaa jedhaan nama wayiiti ijoollee hiriyaa kiyyaati araba wajjin makiinaa yaabbatee inni masjida salaachisaa waliin yaabbatee jennaaniin sambooda arabtichi makiinaa jeyba ajaa'ibaa wahii bitate jeyba ajaa'ibaa wahii bitee walii yaabbate makiinaa haarawa bittee kana jedheen arabtichaan haarawa bitadhee jedheen jennaaniin amma arabtii jedduma kanatti gul maashaa allah jedheen mucaan illee xiqqishu nama afaan jabaatu wallaahi hin jedhu jedheen قل ما شاء الله والله ما أقول قل يا محمد أبدا لا أقول جدي جدني هندي ده ويتتكيشو أشي ده من ماكينات لفتيت مان عمودة كهرباء كان موكا كهرباء أتوبا كاموتو مبراتي أو كانت تركي متيت إتي قال تيجا جنانين أربتيتي أصو ما شاء الله جتة كوني مرتين دفو جده سياران هركا غلافته إنك كساتي مالي فأني بودان كابو جريت نمني مرتو ويتواسطي تولا وان دس جدا إيرة تهي دوبرتي تهي منا تهي وان نمني قرأتو ساعاتي ما وهي إني هركرا كابو تهي أفتا إسرتي أغرتي ما شاء الله جديتني برتري لا إله إلا الله بوم جاتينا كم بريد ديتين إيسنا كاتت إتي إن أسر ونكن مجان كن أكم بريدان جدين غافا كاني مجام الدالة چاي أغرتيچا مالتو أكيساتو إمبيدو dubartii yookaan duraan mataan duudatti ciisu mucattiin sun rifeensi isii duudatti ciisaami jedhaniin gaafa kaani mucattii qaata mataan irraa dhumatee gurratti deebi'e maaliif nama yookaan wayita rifeensa isii kana arge maashaallaan jedhaniin ka dhiiraallee rifeensi bareedaadha moluu wahiin qabu rifeensa bareedaadha aboo mucaasan rifeensi isaa bar asirratti ciisaa jedhaniin gaafa waggaa 2-3 mucaan qaata moluun mallasa mataa ta'echa waytawaa agartan maashaa allah jedha waan xiqqoodha jechaafillee namattiin ulfaattu homa keetu qabeenyuma keetu ولولا إذ دخل جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله جيت جرى القرآن كيس قبين يمكي منو مكي يو أجرتي ستي تولي منو مكي كإجارة يو ستي تولي ما شاء الله تبارك الله يعني منو مكي كبيرو تيمت جارتي متى يو سين ببريك فتى دمت ما شاء الله تبارك الله يا مؤمنات يعني وجول متى يو سين ستي بريد ما شاء الله مجانك يكون نبريد داجين ما شاء الله يتنبرانا بسني جت على وانغاريدا
أكاسي بارك الله فيك إن شاء الله. إيمو كيسا نمني جرو رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعك. جزاكم الله خيرا. جزاكم عليكم. كافي بريدة وبربادة. إيه ما جت تمين لقينا دي فهم. جزاكم الله خيرا. رب جزاكم عليكم. كافي بريدة وبربادة. آمين آمين. تكشوا مني كيس جرتان سوني هن إيام أنا تكشوا سجليس وجين كناجر ويتي مه. أما هو. إيه جل أمي أما. جافين أنا راشن قافتو بربادة ما شاء الله. نما سديت وكان جات جماعة صلاة عصرية جت صلاة عصرية. لما صلاة ركعات شهودات إنه وقعت ركعة سلا صلاة نكون صلاة عصرية لما تقولني أفريقيا سلامة كبابته إن سد صلاة جت. هيا. دورا ورد دوبا سبحان الله جل إن تاجنين كهيب برجع شان صلاة سلامة بافت. إذا جي صلاة صلاة كنا صلاة تساوي سبحانه إرتي ابن سلام. أول سدي صلاة سلام بافته. No, لما صلاة إذا تيجي تكره أكو مكان يسكاي وكاجر سلا لما صلاة ساتين صلاة تسجل. سلا لما صلاة. إرجعي. سلا لما صلاة سدي صلاة سلام بافته. إذا جافي كيله صلاة عصري صلاة له. صلاة عصري صلاة. لما صلاة لما صلاة تحيات أبتني. هيا. إرجعي كاني سلا لما صلاة نمي ساتين صلاة سلام بافت. لبان مسني. أولا لما صلاة ويتقول كاي سدي صلاة. سدي صلاة. ولي قال شان صلاة يجا. ولي قال شان صلاة. سلام يكون سدود ساوي بونمو إرتي ابن سلام. إيه بارك الله فيكم. قافي بريدة قافي بريدة دقي فدا. تولي؟ إنت كيف أنا دقي فدا وبوليس خينا أكو إسان جران كنا صلاة عصر صلاتني نمني إسان صلاة كوني ركعة لما صلاة التحيات إيغاسي أكو نمني أولكاي ويتا أولكاي سلا ركعة لمان هفتيفتنا وصونتهن ركعاتك اتدبالي ركعة سدي صلاتين سلام بافتيجا ولما قلت أموتو ركعة شان صلاة نمني توكو دوغون غورا ركعة شيوك صلاة كته تاتي يو نمني ويتسان سبحان الله جدي قد ديبيو قبه يو أموتو أولكايتني شاننو يو كصلاة تاتي بود سجود قرم برباتي سادا فإن صلى 5 شفعنا له صلاته جل الرسول كأن عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلاة سجود سهويتني نمني تصدقتي يو شنك صلاة تاتي سجود سهوي كان يو أمك قد تاتي صلاة إساسا إندي إساقوتي جلن ويتري قراني إيسون انتهو جيجا ويتري أما فكينيا في ظهري ويتري مت شاني مت أفوري مت ريك إندي دا لما أكسو معسران اللي أفور إنديدا كناف سجود سهوي قولون إسرت درقم جتارا كن حديثا قل الله تمان كيستروف فإن صلى 5 شفعنا له جدا شيو صلاة سجودها قولو صلاة شني إن سلا ويتري قول إسان شفعي إساقوتي إندي إساقوتي جهقوتي جتارا سدي سدي تهاقما قمنا والقطاها حديثنا حديث مسلمي حديث قل جتارا بارك الله غافين إن لما تا غافي إنما يبدل ما شاء الله قالوا نما ويت بيا ربا كانت دنياكي وجين تريد شودا مالي وجين تريد قد دنياكي وجين تريد هريار أشوف كيسني هرياكي وجين تريد بيا ربا كتير شودا برا بك قد دنيا إنه كان اللي حاجة دندتنين afaan amaariffaa kana balleessaadhaa jira umman jedha meesin kanaafiyyuu inni in jaalatee mucayyoo jaalatee osoo walitti dabalamin akkuma shari'aa rabbi jedhetti osoo hin argine
يعني صورة من إرجع جاف كان من عربة متى كيوتي إنه لا ليه إرجع سيناتا تجري ورا إرجعتي نكاح إذاك إرجع سيامو بوت جازا ولباني جالسامني تجيتشو جازا ولباني جاف كاني شرطاني سكبتي في برافو تجيتشو الله أكبر الله أكبر الله أكبر هيا إيه فودي نكاح إذا نكاح فودي برافية إذا بوت جاف كاني إني بيجالي وسمايتين قال يجوا حالة ياتون تقار كرنا ما ساتين بيبي يبراك تبني يعني دافع بيبي دافع بيبي يبات تبون دافع لتو أمانة ديفتين ما نانسنا نيجي سما كسي تبين سنا نيجي تان كابتن بيجابوسه إرجع دمو بيبي يبراك تبني يبراك تبني وسما بالبلا وجهات دافع كان ينام نبرا وستواجه تيباسه mana hojita isimo waswaake titae ilmi yokan an ilma pero ta tarda janeti baase appo san rabbi turabeka gafa kani dawal esa jirta jere aya yani akana te ilmi akana bira deme ilma akana bira deme jere yani zina fatimo mali fatima na uji ari ammo mali asmage توقفني أبغى سوالدنا إني سلكي جلادي فتى سلكي جلادي جرده وقال ما جاي قال بيجتي قوا أسيتي إسيتو مالي بإجازة باتي مو إساتو إسيما إجازة باتي دان إساتو جدان هيا بعد إني إن قال جناني سلكي جلادي جرده أسمع جلادي جرده وقال ما جاي فكاني إن قال وقال ما جاء فكيه قالوا كنا أبت لك إنت لقيت سنكو بقبتني كبيرا هيا دعما كان أبال لنكو بنكبو أبا سندولتو كسا سندولتو ولا تقوين دولتو بنكبتو بقى يسير من جهازات التابتجي الله أكبر هيا gaafa kana galee abbaadhaan dunyaatii yanaa deebisa yookaan nama keessa soqadhaa yookaan namni keessa yoo jiraate naa kennaa jedhe. Haya. Gaafa kaan isaa abbaadhaa waan dawwaltu hin qabdu abbaan quba hin qabdu fi malli hin dhufee godhanii wallaalanii nama Itoophiyaati dunyaa waan taate dunyaan naannoo yoo xiqqaate naannoo 50,000 garuu bittilimtii maalii qabate jechuudha. Haya. Waan fuudhanii qabanii abbaan ni jaalatan caakana anuma sitteerummaa gara biraan deemtuu jedhe nama akkana jedhe way biraa deemanire. Bareeda inshallah gaafiillee gabaabsaa gaafiin amma dhumte eessarra bootaan isin gaafachuu eddan ijoon. Gabaabsaa gaafa kana obboleetti isiitu biyya jira obboleetti isiita biyya jirtu san guyyama san fuudhee magaalaa san keessa jirti. Guddisa garaa takkatti baatee fuudhee agarsiisee erga isii dhabamte waggaa lama naaf hin ta'ulle erga isii dhabamte tun isii taate eenaa taate erga isii fudhanii mana yaalaa keessanii dhiigalachuu qoratanii gaafa bulee 22 ayyaana qabanii. Nama kana gaafa sargiisan osoo isaan nikaa waa'ee hin dubbatin nikaa hidhanii fi deemnan. Na dhageeffadha obboleettii isiitiin. Obboleetti isiin kaayida taara. Obboleetti bajii bakka kalaas bulii 22 qabaniif obboleetti bajii kaayidaniif waan kaan dubbanne gaafa san gaafatee shayini wayii nikeenni kun akkami jennaani kalaas erga waggaa lamaan turanii nikeenni hin jiru jedhanii obboleetti bajii kaayidanii fi obboleetti bajii fuudhe jechuudha. Haya. Mee nikeenni kun amma intalatana nikeenni kun irraa gadhiifame moo irraa gadhiifame ina gurbaan deebi'eeti obboleessi isii fuudhe. Baarakallahu fiikum inshallah dhageeffadha tole. Hin dhageeffanna maashaallah. Obboleessi keenya akkuma agartan kana isaan seenaallee haa himanii walumaa galatti gaafiin isaanii deemee bakki inni dhaqu obboleeyyan lama fuudhu achuma dhaqa. Wal fuudhanii jaarsaaf jaartiidha wal fuudhanii isa carraan godhee biyya galchinaaniin haala biyya arabaa hin beeytanii wayta inni biyya galeetiniin jedhee isiin dubartiidha mana dalagaa teetti
biyya arabaa kana ka online irra dhageeffadha inshallah haala biyya arabaa ni beeytanii jaarsi biraa galeetiin jennaan kabirooni jiramu akkam namni bakka bu'u itti gaafatamaan kanaan jiraami ka dubartii wayta san janajjanee miila tokkoon dhaabateetiin yookaa si fuudhadhee yookaa gowwoomse yookaa tasaa yookaa mana arabaa sanii arabni dalagaaf baatee achiin dogongora biraa keessa seentee khalaas jaarsa ofii sanis dagattee abbaa manaa ofii kanas dagattee warra guutuu dagattee jaa isin walumaa galatti jaarsi isii kuni qabamee biyya gale malee nikaaha irraa hin buufne isiitan nikaaha irraa hin buufne jecha nikaahni isaa dhibbaan dhibbatti irra jira nikaaha irraa qaba waggaa lamaa miti waggaa kudhanillee osoo teette osoo inni isii saniin gadi si dhiise hin jedhiniin osoo isiin nikaaha isii ufirraa qabdu ka yookaa isiin illee yookaa ufirraa buufteen dhagahin ka abbaan isii yookaa qaadii dhaqanii irraan buusin ka abbaan warraa jaarsi isii gadin dhiisin waggaa lama teette waggaa shan teette kudhan teette nikaahni irraa bu'u wahiituun jiru haga abbaan warraa ani gadi si dhiise nagahan taa'ii ani gadi si dhiise haga abbaan warraa isin jedhutti nikaahni irraan bu'u jecha obboleettii ammootu isii obboleettima isii ta ammootu abbammaan itti heerumsiise tana nikaaha wahiituu irraan qabu shari'aan islaamaa ni dhoggite wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illaa maa qad salaf kara ammootu dubartoota kudhanii xurrimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wakhaalaatukum وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم جدي ربي واحد لاكوي دبرتي أموتو ولدتك أبدي فودون هندن دهم أبولي لمان أبوليتي تي وجولي أموتو أبوليتين تي واحد لاكوي سانكيسا أبولي لما ولدتك أبني فودون هنتهو جيتشا دراوة إسلام مان هدوفين مالي شرعين إسلاما كروفين نمني توكو أبوليتي lama walitti qabee fuudhuun hin tahu tana talamuu tana nikaaha wahiituu irraa hin qabu obboleessa keen kana itti himuun barbaachisaadha isattis warra isaattis himuun barbaachisaadha mucattii isaanii soquun barbaachisa mumkin waan biyya arabaa kana namaan galu tasallee yookaa du'utu mala namaan galu bar dhukkubsattee yookaa mana yaalaa seentee namni irraa dhaabamee yookaa haga yoonaa yookaa dhukkubsattee jiraachuutu mala yookaan ammootu akkasumatti khalaas durriyoomtee haala baddee akkasittillee jiraachuutu mala guutte dubartiin akkasi ta jireenya ofii mataa miila wallaaltee khalaas durriyoomtee dhiiruma dhibba jala olii gadi deemtu ta haadha abbaa ofii quban qabne ta waggaa 10 waggaa 8 biyya kana keessa teettee lafa takkittiin bitatintu jira isii wayta maraa araadaadha khalaas shiisha maafi wanni qofa aarsutti deebitee jireenya ofii dagattee haadha abbaa ofiis ta dagatte lakkooysan qabdu jecha baduu isiitu mala soquun barbaachisaadha nikaaha isaa ofirraa qabdi inni ammootu taan talammaffaa san obboleettii isii fuudhuu hin danda'u jechaadha haga tana irraa buusutti haga nikaaha irraa buusutti akkas maasiyaana makalama nikaaha hidhee kanaaf immoo ka isaa ta'amma silaa sheekulee hidhee fi sheekuleen ollaa shanii jiranii warroonni ijoollee san kaasisee waliin guyyaa shan nikaaha hidhan jechuudha anis bira jira guyyaa qiyaamaatti dhagaadha namni kun itti gaafatama garuu erga itti gaafatama namni nikaaha hidheef kun itti gaafatama moo ittiin gaafatamu namni nikaaha kun amma itti gaafatamaa ittiin gaafatamu waa lamatu jira akka inni obboleettii isii taan uf jalaa qabu beekaa ka nikaaha hidhu kuni akka inni obboleettii isii taan illee nikaaha irraa qabu osoo beeku yoo nikaaha ka hidhu taate nikaahni wahiituu hin hidhamu nikaahni ani sitti gurgure seerumsiiseen hin hidhamu waan isinii galuu qabu afaaniin jedhanii fi miti wanni heera qaba jecha heera mataa isaa dandahe qaba heera san keessa dubartiin sun dubartii halaala sii taatu tahu awwalumayyuu tafuudhuun sii hayyamamu tahuu qabdi jecha nikaahni hidhame wahiituun jiru bara inuun hidhamneeyyu wanni takkaan jiran imanii bara wanni kun sheeyni kunillee beekeeti dubbiin akkam jedhanii barsiisanii teessisanii baasanii addaan galchanii addaan baysanii fi waa hunda galchanii fi akkasitti deemalee akkanaan namni hidha namni tokko maa bayyan osoo addaan waan tokko gaafallee waan tokko nikaaha hidhuun duratti waan tokko gaafatee rabbiifillee lubbuu ofiitiifillee nafsiyaa ofiitiifillee waan tokko hidha malee rabbi waan beeksisee ol ka'ee waa hidhuu danda'a inni nu addaan baasee hidhe amma maasiyaan ka'ee nu ta'a kama isaa ta'a
معصية النس نقبا بيكا إنما كنو يوكا قرآن مقوفا قرأي مالي نما حديث الراوا بيكو صوته وصو إني أبوليتي تاني الرانكاها قبو أبوليتي لما فادي بيئتني النكاح ندوف وصو بيكي يودا قتي ما أدري ولو ما قالت إس النكاح ننجرو مرتو دوغن قرأيتا والله أعلم قرون كان بيكو اللي جريم فرد وقروا جيكا بيات تداني ما بيات تداني بيات سنكس قرانتي اتهما كوني دوغورا mucattii soqaatii taan soqaatii taani ammootu mucattii yani amma kuyeeti bagee sartee anaaga amma anama kuwaatar jira mucattiin kuyeeti jirti yani namni gareen hin jirtille jedha mucama baase isaanii waliin illee akka waan shaagalanii himanillee yani kuni dubbii baabelaati waan hin beekamne shiishaallee masin jettan karatti galtee waajoollee minamne kana nagartillee waa baay'eellee gurri baay'ee nama nagaa kun wallahu aalam jechuudha waan nuti ofiitti hin argine garuu amma inni obboleetti isiisanirra ijoollee lama argatee jira. Allah wallahi ulfaataadha kuni ulfaataadha rabbiin mana laafisu malee hawaasni keenya dogongora guddaa keessa jira ulfaataadha waan jaartiin isaa tama awwalaasani tama amma isin akkuma jirtutti jirteettan tana tanuma jaartiin isaa tama gaafa awwala abbaan nikaaha hidheef tana jecha tani nikaaha irraa qabu talamuutuni afdala maal qabanare amma masalan amma gubbaa kana amma barsiifni obboleessa kiyya afdala maal qabachuu dandeenya itti himtanii yookaan ta duraasan gadi dhiisi jechuuni osoo ta duraasan gadi dhiise fuudhuu ni danda'e sinii galaami amma masalan kama duraasanuu osoo namni tokko itti mee arran tana sadii rabbi qabuun talaa jedhee maxxanfafaati iyyuu gadhiise tuni nikaa taatiif halo harkaa wanni taha waan akkanaa kana hawaasa keenya dhugaan eeggachuun barbaachisaadha waan akkaan eeggachuun barbaachisaarraa isa tokko jecha dubartii lama obboleeyyan lama namni walitti qabee fuudhuu hin danda'u kara waa kudhanii rabbi laaka'ee san keessaa obboleeyyan lama walitti qabanitti hin fuudhuudha alaw namni bilbila keessa urtuu dhumti 80 Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafin qaba isaas. Haya gaafadhu. Salaam. Wanti garaadhaa lama bahu sooman dabsa. Yaya? Wanti garaadhaa lama bahu sooman dabsa. Wanni maali jette? Garaadhaa jechuun wanta lama gara telefon. Yoo haqqisan jechuu keeti? Baarakallahu fiika obboleessa keenya namni tokko yoo haqqise soomni hin cabamoo hin cabu jedha gaafiin isaa yoo ufii uf haqqisiifte yoo ufii uf haqqisiisee ni cabaa yoo ammootu fedhii isaa malee yoo ka haqqisu taate yookaan garammaan dhukkubee osomaa inni kiniinii isa haqqisiifte osoo inni nyaatin qoricha ammootu isa haqqisiisu osoo inni hin dhugin tasuma garaan dhukkubee ufii yoo ka haqqisu taate soomanni isaan cabu yoo inni ufii uf haqqisiise soomanni isaan ni cabaa jechuudha baarakallahu fiikum jechi bareedaan isa kana jecha ulamaa irra imoo keessa namni jiru Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقمنا أبو مالتاز. بريد الحمد لله قالت ربي. أكاسي بيتني قافي لما هيا قافدو. أنا دور عرب ويبرا دلقات بيتني. هيا. Arab tijjasani bira ture achirra mootu biyaasi mallaqa kana dafee naan kennu baati shanillee jaalle garuu nan dhoorgatu haaluma walta'iitti irraa bese akkasiin mallaqa kiyyoof bira qabee na tursiisa jechuudha. Haya. Achirra besi yaani amma hajjiidha fi yeroo deemu edu kana dalagaatti fi mallaqa illee of bira naan bisaa. Haala isaaba kiyyarratti hajjii deemiti natti deebita ka jedhu mallaqa of biratti na hambise. Kafiila inni kafiila moo? Qarshii 2,000 jedhu. Inni kafiila moo na uummatee? La. Kafiila miti. Haya ishin. Akkanumaan bira dalagee bira waan tureef bisa hajjii deemta deebitu kana haala isaaba kiyyarratti garuu mootu ka jedhu mallaqa kiyya narraa hambise jechuu achitti riyaala 2,000. Haya.
hayyeen ni hambisee jennaan illee dalagaan isaa sun marraa natti ulfaattee kaan gasuu biraasii kee kan jedhu besi mallayni sun haaf hin deebi'u warra rabbiin sodaatte naa kenne wallaahi laziim yoo dhufte malee na sobdee deemtee siin ergu garuu yoo dhufte kootu narraa fudhu edoo jedhu hanga irraa na dhoorgate. Haya. Garuu naa bilbilee na biraa yuun dalagee dalagaa nama naa barsiiftee deemtaa kootu fudhuu naan jedhe na kadhataa turan immoo rabbi irra si dhiisee jedhe. Haya. Bakka kanatti badiin kun isa bira moo ana bira jirti amma ani miidhaa dalagaa isaatiif inni achi deebi'u manaa dalagii manaan jedha anuma kadhataa dalagaan sun waan na miidhaaf irraa kan yarachuufe. Haya. Innis haaluma na fedhu miidhaa kiyyarra mallaqa san siin kennu kan jedhu fi dafqi kiyya irratti hafe dafqa kiyya san immoo yoo na bira dhufte malee siin kennu wallaahi billaahi naan jedhe na kakaten illee ni kakadhe siin erguu naan jedhe. Mallayni nufi amma gara waggaa lamaa dabree jira. Inshallah. Akkasiiti dhageeffadhu. Kalammataatitti haa taru. Gaafadhu kalammafaatti taridha tayyib. Gaafii lammaffaa amma fakkeenyaaf niyyaa fakkeenyaaf du'aa'ii tokko namni waa tokko yookiin masgiidannoo jiru haa ta'u waa tokko niyyatee jechuun yaa rabbii kiyyoo milkii tokko yookiin waan tokko du'aa'ii takkaan niyyaa ofii deeffadhee rabbii irratti jechuun dhuunfaa kiyyatti yaa rabbii kiyyoo na milkeessi waan kanarraa mi'an masgiida kanaaf waan akkanaan hin taakayye akka dhuunfaa kiyyaatti du'aa niyyadha. Haya. Niyyaan tuni gara shirkiititti wayna harkitti akkam garuu ani masgiida sanii nin godha yaa rabbi waan akkanaa kana yoo yaada muraanni kiyya naa guuttame jedhee garaa kiyyatti jedhee wanni sun immoo rabbiin irra na laaluufis ta'a yaada san naaf guutee jira. Waan san maqaa dhootee gatii mallaqallee dhageeffadhu waan san maqaa dhootee waan mallaqa jedhe mallaqa jedhee mallaqa. Haya. Hanga kana fakkeenyaaf amma mallaqa biyya naa qarshii mallaqa biyya kennaa qarshii 5,000 galcha masgiida saniif yaa rabbi yaada muraada kiyya san naa guuti kan jedhu du'aa yoo deeffadhe argadhe. Haya. Mallayni kun way shirkii gara shirkiititti na fudhata akkamii kan jedhu gaafii barbaada. Dhageeffadhu inshallah lamaanuu qajeelatti dhageeffadhu tole. Okay. Gaafiin obboleessa kennaa ka duraa akkuma dhageettan kana araba bira dalagaa arabni inni bira dalagu kun ammootu ni fedhaanii akka inni bira dalagu ni barbaada akka inni biraa hin deemneef raatiba guuteen kennuuf raatiba isaa of biratti hir'isa jecha qajeela jira biyya arabaa keessa waan akkana waan ji'a tokko yoo sii kenne waan ji'a tokko ufuma biratti hambisa maaliif akka ati deemtu hin barbaadu namni yoo inni ji'a kenneef raatiba ofii fudhatee yoo dalagaan sun hin ta'iniif biraa deema jecha kuni akka shari'aa islaamaatti arabas tahee nama biroos tahee waan akkanaa godhuun hin ta'u. Dhiifama namatu jedhuun bilbilee arabas tahee nama biroos tahee namni yoo kasi bira dalagu taate rasuulli kenna maal jedhan a'xul ajiira ajra qabla an yajifa caraquhu jedhan namni nama tokko kireeffatee namni tokko isa bira oolee isa bira dalagu ji'aan haa tahu guyyaan haa tahu nama si bira dalagu san osoo dayfi isaa isarraa hin goyne waan inni dalagu san kennaafi jedhan mindaa isaa san ji'a irratti kennuufii qabda jecha ji'aan birrii hagana riyaala 500 wayta inni ji'a fixeetiin hin jedhe alaa xuulii kenniif mataan dhukkubsin dhooggaadha irraa dhooggan rasuulli kenna salawaatu rabbi wasalaamuhu alayh maal jedhan ammas hadiisa biraa keessatti maxlul ghaniyyi zulmun jedhan namni osoo mallaqa qabu osoo birrii qabu birrii san caamila isa bira dalagu hojjattoota isa bira dalagu kafaluu dhabeetumaan akkanumatti harkatti qabatee duubatti harkifatu namtichi suni zaalimaa jedhaniitiin dubbatan jecha kanaaf arabtichi obboleessa kiyya si zollomee raatiba keessii kennuu qaba yoo jaalatte dalaydaa inni amma sababa birrii isaatiifuu akka itti deemu hin qabu jedhee uf biratti hidhaatiin jira yoo rabbi sodaate ammootu haqa kee ammootu si kennuu qabaa jechuudha arabtichi suni haqatee si dhoggachuu ammootu hin qabu jechaadha si kennuun barbaachisaadha. Kana fakkaata kasanii atis yoo ammootu tola itti ooltee dalagaa isaa san qajeelatti kabarattu taate yoo dalagarra jiraatiin dhayxee nama barsiiftee fi
eegas birriiti yanaa kennete birriite irraa yoo fudhatteetiin hin biraa deemte bareedaadha jecha ka inni ammootu lakki ani hin kakadhe haga ati na bira dhuftutti hin kennu jedhee kakadhe ka inni jedhu kuni dogongora haqa namaa irratti akkamitti kakate riyaala 2,000 biraa qabda teessan sii kennee kakuu san dogongoraan kakate waan taateef kaffaartaa kakuu baasuu qaba jechaadha baarakallahu fiik hayxi jirtu tanuma lammaffaa masjidaaf waa qabadhee jette masjidaaf birrii 5,000 hin kenna jedhee oo rabbi waan akkanaa naa taasisee jette silata rabbii seente jecha nadrii rabbii seente amma waan san rabbiin naa taasiseetiin hin jira silata rabbii seene san nadrii waan akkanaa rabbii godha yoo rabbi ilma dhiiraa naa kenneetiin hin jedhe qur'aana bitee masjida kaa yoo rabbi dalagaa naa hireetiin hin jedhe nama akkanaatti waan akkanaatti sadaqadha akka yoo ka obboleessi kenna jedhe kana birrii 5,000 masjidaa kenna waan akkanaa yoo ka jedhu taate waan san hin godhamoo hin godhu jechuu keessatti waan rasuulli ifatti dubbatantu jira tokkoffaa rasuulli nahaa anin nadri silata seenurraa hin dhooggan waan khayrii keessattuu haa ta'u waan sharrii keessattuu haa ta'u ani yoo rabbi waan akkanaa naa godhe akkana godhaa jechuu kanarraa hin dhooggan heddumminnaan rasuulli rabbi ima sii godha waan san yoo du'aa isa kadhatte ima sii godha silata kana silanni kun waan abbaa waan dirqama rabbi sirratti godhe osoo hin tahin waan abbaan ufiin dirqama ofirratti godhu jedhan fakkeenyaaf yoo rabbi ilma naa kenneetiin hin jedhe ani horii tokko fuudhee masjidaa kennaati ufii dirqama ofirratti gootecha rabbi dirqama sirratti hin goone yoo lakki akkanumaan rabbi rabbanaa hablana min azwaajina wa dhurriyaatina qurrata a'yun akkanumatti yaa rabbi ilma gaarii yoo naa kennete rabbi ima sii kenna waan silata geesse waan silata rabbii seenutti waan si geessu waan akka silata rabbii seentuuf silata rabbii seenuu hin qabdu jecha nadrii seenuun hin ta'u irraa dhoga rasuulillah annahu nahaa anin nadri فقال إنه لا يأتي بخير نذرين سلة ربي سينون خيري وهيتون هنطفو أكا سلة هنسين نجران ويتأكنا جنو يوسو ينتهو أولا سينونو برباتي سامتي طيب أكما مبوليسك نجر وكان مسجد وانا كنا قد أجر يو كجر تاتي ونكن يموتو وان خيري تبريكم شاني مسجدك نجان خير آمتي أوفي بنذرك إنان أبوليسكيتين أبوليسكين شركي وهيتون قبوكني وان شركي وهيتو هنقبوتي بريكم شاني مسجداف قبتسان مسجداف كني كوني وان اوغاتي متي برباچي سادا نذري ايغا سنتي غوتو قبدا جچا غوتون اموتو برباچي سادا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يا ربي دبتا ندري سلة ربي سنتي سان غوتون برباچي سادا امو سلة سيننا ويتهدو سلة سيننا ان يا ربي كان اغودي انا كان غدا جار سبريد يا ربي ناهير ربي وانا كانتها جارتي بريد يا ربي ناهير اكنا غدا برباچي سامت ربي كرد ربي سمليو ايمسي غدا وان بلبلين كاملة جدا بلبلين بارك الله فيك مسنجران دولارتي بلبلارتي بلبلين وان شري كيست اموتو سلاتا سينون انتو ان هنسالاتو جتا ربي سلاتا سينيو جتنتو امكن فكينيا اني لما تزينت هنديبو جدي ربي سلاتا سينيو بريدا وان سن راف اوغو دنديتا ان هنسالاتو ان ابلو كان هندوبسو جديتني ربي بيلما سين ان ابلو مكان الرتي سلامه هنقرا جدي ربي بيلما سين جچون انتو كن انجرو نظرينا كان ربي سلامه وليت قرا جد أتفعل وربي تأججو إبلون هندوب بسجدة نزري سينجو جتة كأكنا كن هنتهو سنجنا بارك الله فيك كفارة قفا كفارة كقو في الربافت نذرين كفارة نساء كفارة أموتو ما ورّي بالبلتان كوني بالبلنا ورّي بالبلتان كوني ميسنجر نمني نت بالبلار تاني بالبلنا بارك الله فيكم أكاس إن شاء الله نما لما قفا ورّا هجري في تتاعي لقي فتاجرو ألو مرحبا خلاص نوم لما سنقفها سنجلا كاس غسي سنجلا كاس اغيفت اكسمت مره سيده بيسا خلاص سغله غسي دي بيسه مره تغيفت ويتا شوف يو هلو نمني ايمو كيس يرو ايوه هلا مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام استاذ غافي غافدو غافي كم سغلن كيلا كام انت غامه غافي كبا غافي ننقبو نمتي نمنا دلقو نمتي نتي منا بير دلقو مادامين
na dhukkuba jettii dudda na dhukkubaa luka na dhukkubaa jetti sooqidda baxaabbattee mana keessa balbala irratti facaafti. Akkasumallee sheekan naan jedhee waan kana sheekatu godhi naan jedhee jinnii qaba yookaan mootu sheexana qabaa sheexana na dha'e duraanii jetti. Deebitee moo maazanii manaa kana maazanii manaatitti sooqidda kana facaaftee natti harka ofiitiin jechuudha. Sooqidda kana gaafa garii fakkeenyaaf sooqiddu kun mana guutuu jira. Baatii keessatti guyyaa 3 akkasumas waan kana. Waan kana hin dhiqaa maaltu narra jira? Hin xaragaa waan kana. Wanni kunillee shirkiidha jedhaani shirkii miti sheekatu naan jedhee jetti. Wanni biraallee magriibni azaanni yoo ga'e balbala bantee maskootii guutuu bantee wanta akka mana aarsanii waan akka bahaaraa taate hammuuna keessa jira, hansuula keessa jira, maastikaa jedhanii waan akka jarri aarsituu wayii bukuura jechuudha. Waan akkasii habba sooda keessa jira, gurgurri maal waan akkanaa kanneen jechuudha. Sheekatu aarsinaan jedhe waan kanaa jedhe. Isa kanallee mana keessan aarsitii yeroo san laphee kana na qabaan naaf hin ta'u. Waan kana hin dalagin jedhaan isiin hin dalagdi waan kana fuudhee jalaa gannaqa. Wanni kun narratti maal? Nu hin nyaannaa waan gannaku hedduu waan nurraa hafe tirfii jettu. Banii dhiisi xiqqoo isiinaan jettu. Sababni maaliifii jedhee gaafadhe. Sababni sheexaxiin irraa haa nyaattu achi booda gadi nadhaanaan jettu. Yaa obboleettiitii wanni kun shirkiidha. Ati waan sheexana gabbartuufi si dhukkubaa waan kana yoo gabbarte akkamsi godha jennaan waan kana gabbare na dhiisa. Laakiin immoo yeroo kaan na dhukkubaa yeroo na dhukkuba yoo waan kana godhe na dhiisaa yoo mana keessa urgeessee yoo soogidda facaasee sheekan naan jedhe wanti kun akkami. Kan nyaataa kana ani hadha jala sararee hin godhuu kan nyaata banii kana ani hin godhuu jedhee wanni kun narratti maali? Biyya kam jirtaati? Saudi Arabiyaa. Saudi Arabiyaa jirta. Tokkoffaa wanni sirraa eeggamu si. Ka jinnii baasaniin illee ka shayxaana dhooganiin illee sooqiddaa miti jedhi. Sheeka isii kanatti ajajan beeku ammootu ani yoo sheeka bardee wayii taate malee sooqidda ammootu bulbulii yookaan ammootu bulbulii mana keessa facaasii ka jedhuun kuni hin dhageettaami? Jinnii sooqiddaan deemu. Makaalaa kiyyaatu naan daareektilii hin beeka. Garuu daliilii gaafii keenyaa galeera dhageeffadhu. Ismaa'il. San jechuudha. Bas xiqqoo isii aguma san isin gaafachuu waan barbaadeef. Dhageeffadhu bes dhageeffadhu amma gaafiin keenyaa galeera tole. Sooqiddaan jinniin hin baatu jedhiin sooqiddaan jinniin hin baatu mana sooqidda keessa olii gadi facaasuun ji'aan torbaaniin sooqidda bulbulanii mana keessa facaasuun kun shirkiidha. Shirkiidhaa irraa dhaabadhuu jedhiin jecha itti taphataatiin jiran yookaan sheeknummaan sunuu sheeka rakkinna qabu ta'utu mala. Sheeka yookaan falfala dalaguu ka waan garagaraa oofu ta'utu mala jecha. Qoricha ammootu garii ka mana keessa aarsanillee shayxaanni jibbitutu jira. Fakkeenyaaf amma qabarichoo ka afaan oromootiin qabarichoo muka jedhamu ka afaan arabaatiin qisxal hindii ka jedhamu shayxaanni hin jaalattu hedduu muka shayxaanni jaalattuu miti. Mana keessa yoo aarsite hattan bofni iyyuu mana keessan taa'u hin dandayu hafuura isaa san jecha. Kana yoo aarsan sababa yookaan wanni kun dhiibbaa fiduuf akkanaa kun rakkinnan qabu. Garuu akka isiin amma waan kana shirkiidhaaf waan kanatu shayxaana narraa deebisettee sooqidda maalii mana keessa facaaftu kuni dhoggaadha. Wanni shayxaana itti yaalan hedduu jira, du'aa'itu jira, qur'aanatu jira, adkaara galgalaa fi ganamaatu jira jechuudha. Ka obboleettii teenaa deebiin kee tokko kana jecha irraa haa fagaattu isiin. Lammaffaa ka isiin ammootu nyaata banii dhiisi jettu kuni faallaa islaamummaati. Faallaa islaamummaati. Rasuulli keenya maal jedhan halkan balbalallee cufaa وأطفئوا السراج إفالي دامسا نياتا كيسانيلي قدادا نياتا متي وان بشان هاتو وان غرغرا حتى ساني ديستي بنا جرتو قدادا جدن ماليف شيطانة وان سان كيسا موتو نياتا جدن سيغلام شيطانة وان سان كيسا نياتا يوكاني بلا اكوبا بؤفاتو جروان تاتيب وان نكوني چوفامو قبا جدن
isiin amma shayxaanni haa nyaatu jettee banaa dhiisuun suni sirrii miti san cufuun isii barbaachisaadha si ammootu wanni sirraa eegamu gorsiini wanni akkanaa dogongoraa nama caalimaa gaafadhu shayni sitti hime suni dogongoraan sitti himuun hin oolu nama biroo soqi jedhiin arabni ammoo wanni akka jaraa waa shakku hin jiru qur'aanumaa namni itti qara'uun sodaata ammoo soo arabu wayii jinniin qabee itti qara'u soo jette yoo sababa saniin isiin iyyit kunummaanuu way falfala itti goote isiin jetti qajeelatti waa shakkiti jecha kanaaf ati ka isiin lafatti goote san gadi hari kaati gadi hari balleessaatinaan jirtaayyuu ati bareeda goote gadi hari garuu ati dandeettiin qabdu waan kana keessatti ati ammaramtuudha yoo didde sheeramamtuudha dhukkee sirraa kaafti wanni arabaa namni iyyallee sii bahu wayiitu hin jiru itti himi من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى الرسول هركان هذه الديرو فإن لم يستطع فبلسانه الربان اتهمين آباد هاجروني يو الربان اللي كدد أوتات فبقلبه قلب من جبه خلاص قلب من جبه كان ديفتو مال قوت لك يا أبو جهاد ربي جدي تبهي ويتأسين سوق الدمانة كيسا فجأفتي تنجت أتيس ويتو مسان آباد وفير سيوجد أنين مجأتي مسان وفير سيتي إيغاسي نمني إسي أربونجر وان تاتي أكاسي إما غورسي بارك الله فيك إن شاء الله بلتي تينا مريت نينجر رما جلا كافتر هايو هالو إيمو كيسا نمنجو ألو ويلكم كجدو إيمو كيسا نمنجو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صافي جاهزين كابو. قافتنو جاهزين كيات نالك بانك راين كابا نالك فانا راين تجا باسي سريو هايا باكا باسي جري نالك فانا أكنا أولا واقع كني سريو مالك مالي جتمه واقع مالك غربيات أكا أولا ذكر باسي كان أكا بيات أكنا أولا كني سريو هايا إن كن مالك سن بكنا من جرين سليمان هو اللي في مبرد تنبس مالك سن دي بسيطان إرقام دكان كنا كوني مالك سن راني باسي داروس تكني مسكينان جيني بسن جرين سنين يعني مسكينان غربيات بسنان أتني سلالة يعني ملايني سبيرة جرا مالكني كان ذكاء الأقدار نايتا الرابعة مالك كان علي سعودي عربيا جرايو واقع سعودي عربيا وجيتم غربيات كان حولوا اتكنك ناقل مالك أما إسابيراك أبدات إسابيراك أبدا أمانا بركة هاتمو حوالا نائرغي يتيني سلا فوريس الأوقات لا حول إرغين جرا نمتكنك حولا نقولين جرا غرو ناندير فاتورة نانجران مو فاتورة نمبر فاري فاتورة نانجر اسمه نما حوالي سن اللي قافت جنان اللي نادي بسودي دياني تيران إن قال لك هذا أما ملاين سن بيا جاهمو بيا بانكي سيسين مونسين اللي رامبيتو إنجيني دور إنجيني التيمي كاور ما حوالا كناس سوسوت تجروان تاته نماتي بيتو وري حوالا كن نماتي بيتو نمو نو مرة أنا كانوا متي حوالا إرجعت تكند نمنا نبيكو كونوا في ساعتي أوجين عشان اللي بلدت يروح كان تري إرجع أو دندا أنا كان رأسي معلقة سنة أنا ديبسي إرجمو معلقة مثلا نيو إني هم بتوع كم قالوا دندا كان جرم دندا أجي وربا بيك أتي زكاة باسورة ملقة سن فيدي جرين إنسان ملقة سن يوكاني هذا سوني بيا إرجتيت نينجت ملقة زكاة سن بيا هاجيو سي كلامي أيوه غافين كيمي أنا دبان دبتلي فن برينا ترجت تون تما زكاتيو أيوة نما كني إبلو نما مسكينة كني تيت كني تيت إني مسكينة كني زكاة كيسان نما كني سينجدي خلاص كني يرينك زكاة نسيت كنيت نينجدي نما مسكينة كني نما ست هميت نينجدي بران ناقهي يجرين واني حق ربي تي حق تيامتي
garuu yoo hin geessisne ta'e abirratti maallaqa sana baasee moo hin baasne akkamitti ilaaluu hin danda'an immoo deebisee ani ammallee maallaqa sanirraa baasuu hin danda'a. In baafta irra deebitee baafta zakaa ka baasu si waan taate isaan zakaa kana yookaan isaan kenne zakaa kana namaanaa kennetteeni amaanaa kana inni si harkaa karatti waan nyaateef zakaa san irra deebitee baasutu bareeda jecha naman amannetti maal gootaa kennete wanni kana haqa rabbiiti waan taateef. Hayyee jazakallah. Gaafi lammataa qaba dabaladhu. Haya dabaladhush. Gaafin kee lammataa namni tokko yoo amantaa biraarra jiraate amantaa biraa hordofaa ture ammoo gara amantaa musliimaa kan dhufe badiin inni hojjete sun kan duraa sun guutumaan guututti baarakallahu fiik namni tokko amantaa biroorra ture eegana kara amantaa islaamaa yoo kan dhufu taate badiin duraa wayta ammootu inni islaamummaa hin qabne dalagee suni maal tahaa jette obboleettiin teenya gaafii bareedaa badiin inni duraan islaamummaa dura dalage guutuun isaa dileet irraa taate irraa haqamte wanni takka irra hin jiran jecha at-tawbatu tahdimu maa qablaha akkuma namtichi manguddichi rasuulatti dhufee badii guddoo dalage بديت يتقو في بدو ربنا في سادين إيه ربي هم تك وان أتدلى يدقوتو سيدي سألني الرسول يجا وغدراتي وان أندلى يقوتو متومو جارسي من قدو مرة موتو نيار إجرى قد يبقيت ننجد كناف حاجة فيتي بدي فيتي يودا ليدي معسيا فيتي يوكا باتي ويتأتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جتي وانا تدوران دلي دقوتو اسيتو ربي سرها لفكاها جتشا بارك الله فيك اكاسي بوليتيتي انا بارك الله والفادو سنجنة اكاسي ان شاء الله وبوليوان كينا نيغاها اسرتي تمرتي ننجرة